Murakoze cyane turabashimye kuba mwongeye gukurikira ibiganiro byacu muri kumwe na Oxygene. Tugiye kubasobanurira ku ishyaka riherutse gushyirwa ahagaragara n'uwahoze ari umuyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Ryashyizwe ahagaragara tariki ya 15 z'uku kwezi kwa 10 2025. Uyu muryango Sovo la RDC benshi mwatubaje TC ura muryango rirashyira hamwe baje gukora iki, bahuriye hehe na AFCM 23, eske bafite imbaraga, nizihe imbaraga ki bafite? Muri benshi mwatwandikiye kuri Top Kivu mutubaza haba kuri Twitter, haba kuri Instagram, haba no kuri YouTube, mutubaza tse uyu muryango waje ute, uhagaze ute, Kabila ahagaze ate mu byerekeranye na politike muri Kongo. Muri make rero kugira ngo mbasobanure maze mwumva uko bimeze, ubu Kongo yugarijwe n'ibibazo byinshi pe, uko hari Kongo ari nini n'ibibazo ubu biyugarije ni binini cyane mu rwego rutandukanye, haba ku rwego rwa politike, haba ku rwego rw'umutekano, haba ku rwego rw'ubukungu, haba ku rwego rw'imibereho ya buri munsi n'ibindi, haba crise humanitaire, impunzi zahunze za Ituri zahunze hirya no hino iri mu bihugu by'abaturanyi, haba Uganda, haba mu Rwanda, haba muri Tanzania, hirya no hino byose ni ibibazo byugarije igihugu cya Kongo. Ku byerekeranye cyane n'umutekano, urebye neza leta ifite ibice byinshi ubu ngubu itagenzura, duhereye nko ku ntara ebyiri, province ebyiri ubu ziyoborwa n'abayobozi ba AFCM 23, Nord Kivu na Sud Kivu, cyane bakaba bagenzura noneho by'umwihariko nka teritwari ya Masisi, teritwari ya Ruchuro, teritwari ya Nyiragongo, hari Kibumba nyine, igice cya Walikale n'igice kinini cya teritwari ya Lubero. Twavuga ko nk'agace kanini ka Ituri, ntuza province ya Ituri, kayoborwa n'inyeshyamba za Kodeko n'inyeshyamba za Toma Lubanga, zibarizwa mu cyama cyitwa CRP, Convention pour la Révolution Populaire. Urumva rero ko niba Nord Kivu, Sud Kivu, ugafata igice kinini cya Ituri, urumva ko byose leta ntabwo ibikontrola, ni ku rwego rw'umutekano. N'agace ka Beni, nubwo AFCM 23 itari yagerayo, nako kiganjemo igice kinini cyane, iriya foro yose ya Mayangose ukageza hafi ya Lubiria, kariya gace kose kayoborwa na ziriya nyeshyamba zaturutse Uganda zitwa ADF NALU. N'akandi gace kanini ka Lubero nako ka majyaruguru nk'iriya za Mangurujipa, naho hayoborwa n'abazalendo. Leta nta na gato, nta autorité de leta ibayo. Na Sud Kivu igice wenda twavuga gisigaye ko AFCM 23 itari yageramo, hariya igice kimwe cya Uvira. Murabizi ko ubu ngubu n'ingabo z'u Burundi zihari n'abazalendo, donc urumva ko autorité de leta ntabwo nayo ihari. Wajya muri Haut Plateau nitwirwaneho iriyo igice kimwe, ikindi gice ugasanga kirimo umutwe wa ntuza wa Gumino. Donc wajya Fizi, wajya Shabunda, igice kinini urumva ko n'abazalendo bariyo. Leta ntibayo, ntabwo ari muri Iburasirazuba gusa, tujye no muri Kwilu, ni Kwango na Mayindombe, hariya mu cyahoze ari Bandundu, ni mu muryango wa Kinshasa. Ubu gice kinini kiyoborwa n'umutwe witwa Mobondo. Uyu mutwe witwa Mobondo ni umutwe nawo ufite intwaro mu ntambara ihanganyemo hagati ubwoko bwitwa Abateke n'ubwoko bwitwa Abayaka. Alors ntabwo ari muri Bandundu gusa, tugiye mu gace ka Haut Katanga, hari muri na Tanganyika,
hari uduce tunini twinshi, hari za Nyunzu na hehe tuyoborwa imitwe y'ibintu bise ngo n'ababantu, abandi ngo n'abatwa bahanganye. No muri ho Katanga naho igice kinini kiyobowe n'umutwe witwa Bakatakatanga, hari ahantu bafashe wari uyobowe n'umugabo witwa Gedeo. Nubwo batarwana na leta, ariko hari ahantu bifatiye bafata imisoro, bagacukura amabuye y'agaciro, nibo baca imanza z'abaturage. Ubu twavuga ko nta kimwe cya gatatu cy'igihugu cyose Tshisekedi nta bubasha, nta autorite agifiteho, nta bubasha, nta mategeko hafite yatanga muri utwo duce. Ntabwo ari mu maprovince gusa, mu bazi biri kubera Kinshasa n'abari kutwumva bahari, ngira ngo nta uri bu contredize ko nko mwazira commune 24 ziremye umujyi wa Kinshasa, nibura commune 10 nta autorité de l'État ibamo. Hariyo imitwe bita abakuluna. Abo bakuluna ni abana b'ibyihebe, icyo twita mu Gifaransa ngo bakora banditisme urbain, ngo ni amabandi akoresha imipanga, bakoresha amacumu, bakoresha intwaro gakondo, ku buryo dufashe nka kuko Kinshasa ifite district enye. Ifite district ya Lukunga, hariyo hariya za Gombe, ariko nayo murabizi Gombe no nta mutekano, no kwa mbuteyage ihari kugira ngo uve gare centrale ugere hariya Batetela ni ikibazo gikomeye cyane. Ushobora kumara n'amasaha 4 uri mu muhanda, nta hantu ushobora guca. Unabona umutekano muke ugize iriya district ya Lukunga, ufashe za kuva Gombe ujya Kitambo, nangwa wava Gombe uri kujya kuri aeroport, ni ikibazo gikomeye cyane kuko imihanda yarapfuye, hakabamo za mbuteyage. Abatazi Lukunga ngo ni Kitambo, ugafata Lingwala, igice kimwe cya Ngaliema. Hari ntuza district ya Moamba, ngo ntiyarazalemba, ujya kuri campus ugafata Limete, ugafata Matete. Hiyo commune ya Matete harimwe amabande y'amakuluna, ku buryo ufashe kuri pont Matete uza kuri Échangeur uri kujya Ngaba, ni ikibazo gikomeye cyane. Hariya kuva saa 12 nta muntu watambuka, nuko bitavugwa cyane. Ariko Kinshasa ifite amakomine nibura saga 10 ko nari bivuze, nta autorité de l'État ihari, ari umutekano muke. Ayo bakuluna batema abantu buri munsi, ibitaro usanga byuzuye inkomere, n'abandi bari kujya gushigura hirya no hino, ku buryo par jour mu mujyi wa Kinshasa udashobora kuburamwo abantu bagera kuri saga 50 bishwe mu ijoro rimwe, bishwe n'aya magroupe vuze bita abakuluna. Changu noneho niho iwabo. Ufashe hariya Zanjili, ugafata Masina, ugafata Nsele, ugafata Maluku, ukazamuka yitwa za Mokali, ahoho noneho ni nakumanywa bashobora kugufata abo bakuluna, bakagutema, bakakwaka ibyawe byose, nangwa bakakwinjirira. Nta polisi ibayo, ni hari irarebera urya, kuko nta autorité de l'État iba mu mujyi wa Kinshasa. Yaba tugenda hara muri district ya Funa, Kasavubu wenda byaba byihanganye gato, ariko Ngiringiri, Bandale, ukazamuka ugiye Bumbu, ukaza Makala, surtout Makala le destin, aho ni terrible. Hariyo de gangi, amabandi nk'ayandi mujya mumva mu bihugu biriya bya Haiti, bafite imipanga n'iki bakirwa batema. Aha ni muri capitale ya Kinshasa. Aho tutavuze rero na za Matadi, hari banditisme imikomeye. Iboma baherutse gukubita mu majoro umwe w'umupolisi arazwi cyane, sinavuga n'izina ryangaha, n'ubu ngubu yagiye mu bitaro hanze. Ibazo major ni komanda ville ya Boma. Boma ni umujyi munini kandi ufite icyambu kinini cyane mpuzamahanga kiri kuri Ocean Atlantique, hari ya Mwanda. Bafashe Boma na Mwanda, major baramukubise. Hari iyo groupe bita barabatunza mabandi bundu dia Congo, nayo ni nk'aba mayimaye, kubo ntibabita ba mayimaye, babita ngo n'aba resistant. Urumva rero ko igihugu ku rwego rw'umutekano de l'est à l'ouest, umajor bari mu bitaro. Chef we colonel we yasabye n'ikibari, ubu yagiye kuruhukira hanze,
yasabye ukwezi ngo bamuhe ikimari ajye kuruhuka kuko buri joro ryose ibaza ahantu majoro bamukomerekeje uwo koloneli nawe yarakomeretse bikomeye cyane aravurwa mu gihugu ariko yavuriye Kinshasa ariko we yasabye kujya hanze kugira ngo ajye kuruhuka. Ibaze rero ibi byose ni manque ya autorité de l'État. Donc Congo umutekano ni de l'est à l'ouest, du nord au sud, nta mutekano uri mu gihugu. Tujye ku rwego rero rw'ubukungu haherutse gukorwa igikorwa cyateje abaturage ikibazo cyane. Uriya guverineri mushya wa Banque Centrale Tshisekedi yashizeho yaragiye afata amadevize ayashora muri tere mu baturage, noneho bituma amafaranga kongole asa nkaho agize agaciro, ariko ako gaciro byatumye abaturage batakaza amafaranga. Ngize nko mu kijanisha kugira ngo byumve neza, amadolari 10 yavunjwaga ku bihumbi 28 by'amakongomani, kuko idolari rimwe ni 2800, ariko muri za interieur za Kasai bo bari bageze mu 3000, ahubwo 3200. Dufati igiciro wenda cyari kiri mu mijyi hafi yose 2028 ku madolari 10. Mu cyumweru kimwe gusa ayo madolari bashize muri tere byatumye idolari ritagaciro ngo ritangira kuvunja ibihumbi 18. Ibaze mu cyumweru kimwe umuntu wari ufite amadolari 10 azi ngo abitse ibihumbi 28, mu cyumweru kimwe ayagiye kuyivunja bamuhereza ibihumbi 18. Urumva ko habaye depreciation, habaye gutakaza ibihumbi 10 by'amakongomani kuri madolari 10. Ngo wari ufite amadolari 100 yatakaje ibihumbi 100, wari ufite amadolari 1000 urumva yatakaje miliyoni mu cyumweru kimwe gusa. Ibyo byatumye kandi ibiciro ntibyagabanutse, imishahara ntabwo yiyongeye, habayemo guhungabana. Ubu Kongo ifite guhungabana k'ubukungu bitewe n'iyo politike batahaye imbaraga. Ntabwo naje kwigisha ekonomi ariko ndikuva ku by'ubukungu bwahungabanye, batahaye imbaraga bituma abaturage batakaza. Ngo wari ufite amafaranga dolari abitse yagiye kuvunja mu gitondo, abyuka mu gitondo amafaranga mu makongomani yagombye kubona atariyo agomba kubona. Ku rwego rwa politike rero ari naho tugiye kusubiza ku batubajije. Rwego rwa politike ho nagahomamunwa, nuvuga ngo Tshisekedi afite platforme ye yitwa Union Sacrée, ngo nibo bari ku butegetsi, ni ibyama bitandukanye ko Kongo yose irimo ibyama amaparti politike ubu ngubu asaga 960. 960 niyo maparti politike ari mu gihugu. Muri ayo maparti politike rero amwe aba ku butegetsi, nibo bibumbiye hamwe muri Union Sacrée, abandi bajya muri opposition, ngo batavuga rumwe na leta. Muri batavuga rumwe na leta rero nabo baza gucikamo ibice bibiri. Igice kimwe kiza gufatwa na Martin Fayulu, ariko Martin Fayulu yaje gufata créer nawe indi platform bita Camp de la Patrie, bo baza kwihuza na leta. Ngo bihuza na leta, ngo ntabwo bavuze ngo bagabanye ubutegetsi, ariko hari ibikorwa bimwe bashyigikiraho leta nubwo bavuga ngo bari muri opposition. Ibyo rero byaje gutuma Kabila avuga ati aba bantu ntabwo tuzagendana nabo. Ubwo abo bagiye muri Camp de la Patrie harimo igice kimwe kwa Moise Katumbi, harimo igice kindi cya kwa Martin Fayulu, ikindi gice cy'uwahoze ari premier ministre ubu ngubu nawe yamaze kuba na ministre uriya ukomoka muri Bandundu. Donc Kabila avuga ati ibibazo bya Kongo aho bigeze ntabwo abantu bazadufasha. Nibwo rero yagiye i Nairobi atumiza abanyepolitike basaga ni benshi cyane, turaza kubaha amazina yabo bamwe na bamwe bazwi cyane. Bakreya umutwe nangwa impuzamashyaka atavuga rumwe na Tshisekedi, ko twakwita ngo ni opposition radicale, yitwa Sauver le Congo. Kabila ibereye umuyobozi, umuvugizi wayo nabonye baratoye witwa Seth Kikuni, ni umusore ukomoka muri Maniema, niwe umuvugizi w'Isauver le Congo.
de la RDC. Alors ihuriyemo n'ishyaka PPRD, harimo indi yitwa FCC. Iyi FCC nayo ni impuzamashyaka yari bemera ideoloji nangwa politiki ya Kabila. Harimo amashyaka nawe asaga nka 200 muri FCC, ugashyiraho PPRD kuko ni ryari ishyaka rya Kabila ryihariye, n'indi miryango igize societe civile. Alors mission yabo kugira ngo bahurire bose Nairobi, icyo bahuriyeho amashyaka n'aba bagabo bamwe bigenga b'abanyepolitiki, ko ari ngo bamagane imiyoborere ya Tshisekedi. Ngo imiyoborere ye avuga ati nta mihanda, nta mashanyarazi, amazi ntaboneka, ibitaro nta miti bamo. Abantu Kinshasa, hari amakuru dufite ko kuri morgue ya Kinshasa ubu ngubu hari kujya habarizwa buri cyumweru imirambo isaga nk'ibihumbi 2 muri Kinshasa gusa. Ariko Kinshasa nayo ni nini, urabizi ni umujyi ufite hafi miliyoni 20 z'abaturage. Urumva ko rero iyo miliyoni 20 y'abaturage ibitaro bafite ni ibitaro ni mamayemo gusa, bavuga ngo bizwi. Hari clinique Ngaliema, hari clinique Kinoise, hari clinique universitaire, n'utundi tu centre. Ariko urumva miliyoni 20 badafite ibitaro nibura bigeze no ku 10. Baze miliyoni 20, twavuga ko ni nk'ibihugu 2 twavuga ari nk'ibihugu 2 tujanishije, kuko abantu benshi yenda tuzi u Rwanda bufite nka miliyoni 14. Bivuga ngo ni ugufata u Rwanda rwose ukongeraho igice cy'u Rwanda, aba ari nibo baturage bo mujyi wa Kinshasa gusa. Ibaze rero nta bitaro nibura ni 10 special igihugu gifite Kinshasa ifite. Ibaze rero impfu ziboneka muri Kinshasa n'agahoma munwe. Ibyo byose rero bakavuga ati iyo miyoborere, imihanda ntayo, zambuteyage byataye agaciro, ibyo kurya ntabyo, kuko ibyo biribwa muri Kinshasa byose biba importe hanze. Ibishyimbo biva muri Canada, umuceri uva muri Thailand, hirya no hino, kandi ari igihugu gishobora kuba cyaproduza ibyo byose. Yo ntabwo ari byo turimo, ko turi kwerekana Sauve le Congo icyo yaje kwamagana iyo miyoborere. Cya kabiri cyo basabye ko twakurikiye communique yabo ni ukugira ngo gusaba ko ubutegetsi bwasubizwa abaturage. Bavuga ko amatora yabaye 2019 n'amatora yabaye 2023, twese twabonye ko machine a vote, machine zakoreshejwe gutora zari mu mago y'abaturage. Ngo buri mudepite ragenda akifatira kuri komisiyo kuri seni y'akanama kashinzwe amatora, akitangira amafaranga, bakamwihereza mashini nk'eshatu nenye, akagiwe n'umudamu we n'abana, bagatora banagesheje amajwi akeneye, akayashyira kuri seni, bagahita bayavalida. Ibyo byose twarabibonye. Ubonye ko abazalendo bari bikoreye amamashini za Shabunda za hehe hirya no hino Ituri, bikoreye imashini mu ishyamba, kandi amatora yamaze iminsi 7, kandi amatora yagomye kumara umunsi umwe. Ubwo rero Sauve le Congo ikavuga ati ubutegetsi bugomba gusubira mu maboko y'abaturage, ko abaturage ntabwo ari bo batoye, ni abayobozi baritoye bo bonyine ubwabo. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu muri communique n'ubusaba ati ko kurwanya baje kugira ngo barwanye imyitwarire Tshisekedi afite ya gisirikari. Niba ngo umuntu wese uvuze arafunga, uvuze arica, uvuzeho maramwangaza akamugira impunzi. Donc umuntu wese utavuga rumwe nawe we ahita akoresha imbaraga za gisirikari kumureprima, n'ibyo ari gukoresha by'igitugu. Akavuga ati yagiye guhindura itegeko nshinga, ati amatora ya 2028 ntabwo azaba, ati ahubwo abo atangiye no gushyiraho itegeko ryo kufata igihe cyose igihugu kizaba kiri mu ntambara nta matora azongera kuba mu gihugu. Ibyo byose rero akaba ari byo Sauve le Congo ije kwamagana. Bakaba baje kwamagana tena ibiganiro ari kugira bidahuriyemo n'abakongomani bose. Yo bavuze ko ibiganiro bya Doha arimo na FCM 23 hagombye kujyamo na opposition, hagombye kujyamo na societe civile. Yo akavuga ati ko hakenewe ibiganiro biyobowe na Senko ni shirahamwe ry'abasenyeri b'abagatolika bahuriyemo, na SSC yakaba ari abasenyeri bo b'abaporoso.
aba akaba aribo Sauve le Congo ikeneye ko aribo bayobora ibiganiro bizahuza opposition ya gisirikari, opposition ya radicale ine na opposition non radicale hamwe na leta na societe civile, noneho bose bakaganira ibibazo bya Congo byakemuka bite ku rwego rwa politike, ku rwego rwa securite, ku rwego rw'umutekano politique, urwego rwa sociale na crise humanitaire, impunzi ukuntu zataha nangwa impunzi ziragati mu gihugu ukuntu zasubira mu byabo. Ikindi niba nibuka neza bavuze ko bari gukora ubukangurambaga bwo kumenyesha amahanga ibibazo biri mu gihugu, ngo bumwe bw'Uburayi, Amerika, umuryango wa Union Africaine bagiye gukora ubuvugizi kugira ngo ibyo bihugu bimenye koko ibimuzi w'ibibazo biri mu gihugu. Noneho ikindi gikomeye cyane Sauve le Congo eje nukugira ngo bakangurira abaturage kwigaragambya mu mahoro mu rwego rwo kurengera demokrasi. Donc ibi ntwaro bagiye gukoresha kugira ngo ibi byose babigereho, bamagana imiyoborere ya Tshisekedi, bamagana ibiganiro akora bwihishwa kandi hari abandi yagombye kuvugana nabo kugira ngo hemezwe ibiganiro bizaba biyobowe na Senko na SSC, no kugira ngo habe ubukangurambaga bwo kugira ngo amahanga yose amenye, Amerika, Burayi, Bufaransa, Bubiligi n'ibindi bihugu byose bamenye ibiri gukorerwa mu gihugu bitagenda neza, ko bagiye gushira abaturage kugira ngo bakore imyigaragambyo. Imyigaragambyo rero bakaba bakeka ko ishobora kuzashyiraho Tshisekedi igitutu nangwa bikamubera nk'uko byabereye perezida wa Madagascar Andri, nangwa akemera ko bira biganiro biba kugira ngo Congo isubire ibe nzima, kuko ubu ngubu bayibona ko ari nk'umwanda. Iyo namagambo akomeye bamwe mu banyepolitike ba Sauve le Congo bakoresheje. Intumbero yabo rero ku cyerekezo mpuzamahanga usanga ko bashaka gusaba Amerika na Union Européenne kugira ngo bamagane ubutegetsi bw'igitugu nyine bwa Tshisekedi, no kugira ngo amahanga ashyigikira ibiganiro bihuriho n'abakongomani bose nk'uko bari kubisaba, no kugira ngo habeho gusubizwa kwa Congo mu nzira ya demokrasi, ngo amatora akazajya ategurwa n'akanama kigenga koko katari akanama kazaba gashyizweho igitutu no ukeneye kugira ngo atambuke mu matora. Ibi rero wavuga ati se ikibazo abaza oxygene ibi bifite shusho ki ku butegetsi bwa Tshisekedi? Aba bagabo, izi organisation, ibi byose objectif abagabo bafite niye shusho bifite ku butegetsi? Iyi shusho ifite ku butegetsi bwa Tshisekedi nayibona nko mu nzira eshatu zikomeye cyane, kuko muri iki gihe ku rwego rwa politiki muri Congo, Kabila ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe, ni umuntu wayoboye kiriya gihugu nka President de la République imyaka 18, kandi akaba yarayoboye ingabo mbere yuko aba president yayoboraga ingabo, yaziyoboye nk'imyaka 3. urumva ko afite ubunararibonye haba ku rwego rw'umutekano haba ku rwego rwa politiki. Kumva rero umuntu nk'uwo nguwo mutavuga rumwe, mwari mufitanye amasezerano, kuko bamanje kugira amasezerano 2019 yo gufatanya kuyobora hamwe, bafite parlement bari bafitemo umwe abadepite be n'undabe muri gouvernement, niko byaje hanyuma baza gushwana kugira ngo twakozeho ibiganiro byinshi tubasobanurira n'ibyo bapfuye byinshi cyane, ku buryo byavuyemo n'ibitero. Tshisekedi akoresha ubwo ashoboye kose atera no kwa Kabila iwe mu rugo, umudamu we ngira ngo yo mugeze mbona n'amavideo abakombata ba IDPS bashatse kumwivugana bakoresheje intwaro gakondo. Hakaba ari n'amakuru yasohotse mu binyamakuru hirya no hino ko Kabila igeze arata inshuro zisaga 2 hanze kuba yaragiye kuraswa
n'abakomando batazwi. Ibyo byose rumva ko urwango rwabo rwombi rwageze ku rwego rwo hejuru. Kumva rero ko umuntu mufitanye conflict nk'izo ngizo ku rwego rwa politiki arahagurutse, ntabwo ahagurutse wenyine. Ngira ngo mwarabibonye mu mashusho yatambutse ku bazi abapolitisiye ba Congo, mwabonye ko Matata Ponyo bari kumwe. Matata Ponyo yabaye minisitiri w'intebe ku gihe cya Kabila, kandi muzi ko afite base ikomeye cyane hara muri Kindu, zone yose Swahiliphone yemera Matata nk'umunyepolitiki ukomeye cyane, n'amahanga muzi ko yakozanye muri Beseko. Beseko akaba ari organe yakoranye cyane na Banque Mondiale na Fonds Monétaire International. Donc Matata Ponyo afite imbaraga zo kumobiliza Banque Mondiale, Fonds Monétaire International na BAD, ahubwo urumva ko ntabwo ari nawe umuntu reja. Donc ni umunyepolitiki ufite imizi yaba mu gihugu yaba no kuri carnet international. Mwabonye ko yari kumwe na José Makila. José Makila yabaye nawe vice premier ministre, akomoka muri Equateur, n'umunyepolitiki nawe ukomeye ufite base ikomeye cyane muri Equateur, akaba afite base Kinshasa. Mwabonye ko hari abagabo bitwa Kikaya Beni Karubi, nawe yabaye ministre igihe kirekire. Mwabonye ba Nehemi Mwilanya yabaye directeur de cabinet wa president. Mwabonye mo Moise Nyarugabo, n'umugabo uzi kuvuga, ufite ibitekerezo bya politike kandi akaba azi kumobiliza. Urumva mwabonye ba Seti Kikuni, umujene, nawe abajene benshi bari inyuma ye. Ku bantu bajya bakurikira ama space, yakoze space mujya mubona audience ye muri jeunesse y'abakongomani y'aba diaspora ba mu gihugu, nawe afite mobilisation itari hasi. Mwabonye ba Obeminaku yabaye president w'inteko nshinga amategeko igihe kirekire, kandi urumva abadepite bose n'abari mu bungubu hari bamwe baciye mu maboko ye. Urumva ko nawe ntabwo ari umunyepolitike woroshe. Mwabonye bitwa ba Albert Mukulubundu, ba Frank Diongo, ba Felix Kabange Numbi, ba Theophile Bemba, harimo n'umusore wabaye muri Filimbi la mouvement y'abajene witwa Bienvenu Matumo. Alors aba ni nk'aba individu, ariko hari platform yindi yitwa Front Citoyen irimo ibyama bisaga nk'ijana bya société civile, nabo basinye ko nabo baje muri Sauve le Congo. Hari indi platform yitwa AGECO. Iyi AGECO yifite nayo amagroupe asaga nka 200 y'abadamu, y'abajene, y'aba personnes vivant avec handicap, y'iki. Ayo ma association byose ahuriye muri AGECO nayo yamaze kwadera muri Sauve le Congo. Urumva rero ko kubona aba bantu bayobowe n'umuntu mutavuga rumwe byanze bikunze biteye inkeke. Urumva yarasanzwe atavuga rumwe na bari abasenyeri bayobowe na Cardinal Ambongo Irasenko, yarasanzwe atavuga rumwe na SSC iriya shirahamwe ry'abasenyeri baba Poroso, nabo ntibavuga rumwe na Tshisekedi. Noneho hiyongeyeho na Sauve le Congo irimo aba banyepolitiki, ikaba irimo aya ma platform nka za Front Citoyen, za AGECO. Ku rwego rwa politiki bifite ishusho yo guhungabana ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ikindi mbona ko iyi Sauve le Congo ishobora guhungabanya ubutegetsi, ngo bagiye gukoresha strategy zo kumusukuma mu byaha. Bagiye kumusukuma mu byaha bite? Muri kumwe na oxygene, umwuka. Bagiye kumusukuma mu byaha, ngo hagiye gutangira imyigaragambyo, bari kuyitegura ya rurangiza. Ibaza imyigaragambyo ishobora gutangirira mu mujyi wa Lubumbashi, ukumva indi myigaragambyo itangiriye Kisangani, indi myigaragambyo ukumva itangiye kwa José Makila hariya muri Equateur, indi myigaragambyo ukumva itangiriye Kindu kwa Matata Ponyo, indi myigaragambyo ukumva itangiriye muri Kasai kuko ari hamwe n'aba Claudel Lubaya. We ntabwo namuvuze. Uyu Claudel Lubaya yabaye gouverneur wa Kananga icyo gihe kiri Kasai Occidental.
ni umunyepolitike ukomeye cyane, na se ari umunyepolitike wari ukomeye ku gihe cya Mobutu, ngo afite imbaraga muri Kasai, kuko n'ubu hari konfli hagati y'abakasayi bakananga n'abakasayi bambujimayi, kuko abakasayi bambujimayi nibo bari mu butegetsi gusa ba Tshisekedi, abakananga yabafashe nabo nk'abanyamahanga, kandi bose ari bamwe, bose bavuga ururimi rumwe rw'Ikikasayi, ariko kubera bamwe ari muri Occidental abandi muri Oriental. Alors ubwo rero urumva ko imbaraga ntuzagiye gushyira hariya muri Kasai, Claudel Lubaya, imbaraga Matata Ponyo arashyira muri Kindu, imbaraga Makila arashyira muri Equateur, imbaraga Kabila ari bushyire hariya muri Katanga, imbaraga ba Frank Diongo n'aba Congo barashyira muri Kinshasa no muri Congo Central. Urumva ko Sovole Congo ifite imbaraga udashizeho none imbaraga zo muri Est noneho, kuko ibyo ari byo byose AFC M23 nayo ntabwo ari umwanzi wa Sovole Congo. Urumva ko izo mbaraga zose zigiye gusukuma Tshisekedi mu byaha, imyigaragambyo ikaba, none agakoresha za mbaraga za gisirikari, agakoresha igitugu, none abapolisi n'aba military police bakakora repression, abaturage nihakomereka abaturage muri iyo myigaragambyo, nangwa hakaba gupfa, hashobora kubaho resolution zishobora gutuma z'amahanga Tshisekedi ahungabana, kuko niyo strategy bagiye gukoresha bamusukume mu byaha, kandi arabigwamo koko, kuko polisi yamaze kuyikorera komande y'ibikoresho bikomeye cyane byo gukora repression y'abantu bazajya bakora imyigaragambyo, kuko ntiyamaze kugura amadrone ari gusenya ibikorwa remezo bikomeye cyane bya privé nangwa publique y'ahantu AFC ubu ngubu iri kuyobora. No ku rwego rwa polisi nabonye yahinduye n'umuyobozi wa military police, yafashe muri iki cyumweru niho yafashe ubutegetsi bwe. Mission bamuhaye no gutangira gutegura military police yo kugira ngo izakore repression, ngo abazarasa abaturage babakubitemwe amagaze lacrimogene no kubarasa bazabarase uzahaguruka wese ngo aje gukora imyigaragambyo. Ibyo rero ntihaba abantu bakoze imyigaragambyo y'amahoro akabica, ntuza Front Sovole Congo izabimusukumye mu byaha byatuma afatirwa ibihano ku rwego mpuzamahanga. Iyi ni mbogamizi Sovole Congo ishobora guteza Tshisekedi. Iya gatatu, Sovole Congo izanye indi isura yo guhindura ishusho ya politike mbere y'amatora ateganywa 2028, kuko Tshisekedi ni manda ye ya nyuma, ni manda ebyiri niko constitution ivuga. Akuyeho Kamere, kuko Kamere ntabwo yari tayari kugira ngo amufashe guhindura itegeko nshinga. Ubu ntihari gushaka kugira ngo arebe umuntu yashyiraho, ahubwo agahoma munwa ari gushaka ashireho muramu wa Kamere aba ari umusimbura, ariko ni muramu we entre guillemets umufasha we wa mbere batandukanye ku mpamvu zabo bwite. Bafite umudamu witwa Amida, ariko umudamu we wa mbere musaza we niwe Tshisekedi ashaka kugira ngo abe ari umusimbura. Urumva ni strategy zari gukoresha zo kubitanisha imitwe y'imiryango ainsi de suite, ariko nibazabigeraho biragoye kugira ngo parlement izahaguruke hindura itegeko nshinga bavuge ko manda ya gatatu bayihaye Tshisekedi. Urumva ibyo byose, iyo shusho rero ntuza Sovole Congo niyo ije kuyizana, ishobora kuzatuma imanda ye swati atayirangiza neza, nangwa yaba docile, hakaba ibiganiro, ariko ibyo biganiro nabyo akaba afite umutwe witwaje intwaro umuri inyuma ari AFC M23 nawe utamworoheye, kuko n'ibiganiro Doha nubwo atari yo steme y'uyu munsi ntabwo byari byagenda neza nk'ukuntu twabonamo image yo kuzana amahoro. Urumva ibibazo biracyamukomereye cyane. Ngiyi rero hari ushobora kwibaza rero Sovole RDC ihuriye na AFC M23 ku rwego rwa politike ntaho bahuriye, ariko icyo bahuriyeho bose nuvuga ngo Tshisekedi agomba kugenda. Bamwe bakoresheje inzira ya gisirikari kuko babikoresheje kuva Bunagana, bakaba bari mu marembo ya Uvira, bari mu marembo ya Butembo na Beni, bari mu marembo ya igana Kindu, kuko bamaze kuzamuka bakurikiye nyine intwari yo ziri guturuka zibarasa za muri za Shabunda, Mwenga n'ahandi hirya no hino.
naho Sauve le Congo yo ije gukoresha abaturage na pression diplomatique ngo y'abanyamerika na Union Européenne kugira ngo bagarure ku muhanda wa demokrasi Tshisekedi, kuko ibyo amaze gukora amaze kujya hirya ya principe za demokrasi muri Congo. Ngaha rero ntabwo bahuriye mu bikorwa, ariko bahuriye ku nyungu, kuko bose bakeneye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buhinduka. Ngiyi rero Sauve le Congo kuba tubajije Sauve la RDC, Kabila abantu bafatanyije nabo uko icyo bakeneye gukora n'imbaraga bari kubishyiramo kugira ngo babigereho. Ubwo rero iri shyirahamwe rya Sauve la RDC rifite imbaraga, Tshisekedi atarebye neza ku rwego rwa politiki, Kabila n'abari kumwe nabo baramukubita hasi. Ngibyo rero abatubajije icyo cyabereye i Nairobi kuri tariki 15 z'ukwezi kwa 10, ngibi byahabereye na objectif bafite kugira ngo Tshisekedi, kuko amaze kuba ikibazo gikomeye cyane mu karere, byaba ari ku rwego rw'ibihugu by'abaturanyi. Ubu ngubu yamaze gusinya ko yemeye ko FDLR ngo bagiye kuzitanga, ariko kugeza n'isaha makuru dufite nta cyari cyakorwa, nta nimwe yiripotinze kuri MONUSCO ko barahamagaye ngo bajye muri MONUSCO, ngo abandi biripotinge kuri FARDC, ahubwo n'amasezerano ya principe y'ambanziza mushinga yabaye sinye na ceasefire yabaye sinye Doha, ubu barayishe, kuko ibitero bari gutera hariya muri Mwenga, bari gutera hariya muri Walungu, ubu birakomeye cyane, drone ziri kurasa hirya no hino, ngo yamaze kuviola meme cessez-le-feu yasinye hagati ya AFC na M23. Ngiyi rero situation, ishusho y'umutekano ubu ngubu ukuntu imeze, ishusho ya politiki hagati ya Tshisekedi na Kabila, hagati ya Tshisekedi na AFC, ntabwo bimumereye neza, ni bombori, kandi aho ngaho hagati no mu gihugu afite yamaze gufunga abandi ba generale batanu. Muri abo ba generale harimo bari bamaze iminsi banafunzwe, ariko bitari byafata intera ikomeye cyane, ariko yagezaho atanga ordre ko babakura no mu gisirikari. Harimo generale Ciwewe kugira ngo benshi muzi, harimo generale Ntumba hoze ari chef wa maison militaire ya president, harimo n'uwari ukuriye ubutasi, si ngombwa ko twavuga n'amazina ye, ko ntabwo yari asanzwe azwi ku rwego rwo hanze, ariko wari ukuriye ubutasi burebana n'ibya external, nawe yakuwe mu gisirikare, kuko avuga ko bamubeshye ko bafite imbaraga zo kugira ngo barangize ikibazo cy'umutekano burasirazuba, bikaba bitarashobotse, ahubwo bakaba barariye amafaranga bari kuregwa. Wayavuga ahangaha afite inzara, iyo nzara ahita yikuba inshuro nka miliyoni, n'amafaranga menshi cyane aba generali batanu banyereje ku rwego rwa operation no ku rwego rwa presidence muri maison militaire. Ngibyo rero mwari kumwe na Oxygene. Sauve le Congo reka tuyirebe, Kabila ko hagurutse n'abanyepolitiki hagurukanye nabo, turebe iyi match bagiye gukina na Tshisekedi izabageza hehe, iratwara nde, irahirika nde, kandi ibyo byose bikozwe nyuma y'uko Tshisekedi amaze gukatira urwo gupfa Kabila kuba amushinja kwakorana na AFC M23 ngo yagambaniye igihugu. Ese Kabila arahirika Tshisekedi, Tshisekedi aranetraliza Kabila? Tuzabigarukaho mu bindi biganiro tubagezaho update y'ku guhangana kw'aba bagabo bombi ku rwego rwa politiki aho bigeze. Mwari kumwe rero na Oxygene ubakunda cyane, nansuhuza abanyamuryango ba Gakondo Community in Finland, cyane cyane nsuhuza Mode, nsuhuza Pascal, nsuhuza n'uwitwa Mutu ya Kati, Mutu ya Masolo ya Kati Marcelin, murakoze cyane, turi kumwe.
kandi tuzakomeza kubatumikira ikiganiro cy'ubutaha tubagezaho ishusho noneho y'umutekano rimwe ku ikindi, tubabwira aho muri Ituri aho bigeze, tubabwira aho muri Ijwi bimeze bite, tubabwira Karehe bimeze bite, Kabare bimeze bite, Walungu bimeze bite, Mwenga, Shabunda, Uvira na Fizi, Lubero, Beni, Masisi, Ruchuru bifashe bite. Nicyo kiganiro tuzabagezaho ubutaha. Murakoze cyane batoto ya Helsinki, mbote topesi bino mbote malamu. Murakoze cyane, tunibuka abantu bakiri mu nkambi, yaba inkambi ya Mahama, yaba inkambi ya Nkamira, yaba bari Mugombwa, yaba abari Kiziba, yaba ari Kigeme, yaba bari Nyabiheke. Muhumure, igihe kirageze, mugiye gusubira mu byanyu, mugiye gutaha iwanyu, mugiye gutaha iyo mwaturutse, bavuye za Mahanga, za Gatoyi, za Rufufu, za Bufamando, za Nyamaboko se, nangwa Inkuru. Ubu ngubu hari umutekano, za Tunda, za Gatugunda, za Mpati, za Bweru, za Bipfumbi, baba barakomotse se za Musongati, aba barahunze bavuye se ku Mushaki, za Ruvunda, za Ngungu, za Bihambwe, za Kirorirwe, za Rushinga, za Buramo, za Tebero, tuye za Misego se, za Gahanga, za Gicanga, za Kagusa, abo mu Rujebeshi, Abanyakigano, Abaruhamire, Abamufunzi, abaturutse za Humure se, abaturutse za Ruzirantaka. Ndabona ko bamwe muri kuhareba mwese aho mwagiye muturuka, abaturutse za Rumbishi, za Numbi, abaturutse mu Bwiza, abahunze bavuye Kanyatsi se, za Nyakariba, za Nyamitabo, za Gasheberi, za Kadirishya, za Buguri, za Ruhonga, za Murambi, abo mu Birubiru bari mu nkambi za Mahama turabashuhuje abaturutseyo, abaturutse za Gisuma, za Mokoto, Ibibwe se, za Kivuye, Ibibwe hariya ku rusengero rw'Abadventiste, kora benshi baturutse, abavuye za Bunyoni, za Kagundu, Igatare, za Bishusha, za Ruboga, Abanyagasesero, Abanyekojo muri mu nkambi Muhumure Kojo. Ubu ngubu hatangiye gutekana, mu minsi mike mugiye gutaha iwanyu. Abavuye za Rusinga, abavuye za Gihondo, abavuye za Kiringa, za Buhondwa, za Kinyatsi, za Gikuku, Inyanzare, ukagenda za Cyara, za Mirangi, Birundure, batoto ya Birundure, abaturutse za Bambose, za Butare, za Nyabiteja, za Ruza, za Kanyamatembe, za Kagando, Kabizu, abavuye za Tongo, za Bukombo, ngira ngo za Birambizo, yaba Kinjugu, za Birurere, yaba za Mashango, za Gatsiro, hepfo za Mweso, Igashuga, twambutse muri Warikare, abavuye za Nsanganano, za Maremo, Ihura, aba bambukaga ikiraro urakibuka hariya Kimigozi kuri Ruhuru, Abimatenge, aba Bucyanataka, aba Harama, za Ruofu, za Kateku, za Bukumbirwa, aho tugeze muri Rubero, abavuye za Busharingwa, za Pitakongo. Ubu Pitakongo haragendwa, umuntu waturutse Pitakongo, rudia mushamba yako bwana, za Kanune, za Kasiki, Imbwavinywa ubu haragendwa, Ibunyantenge haragendwa. Herutse kubona ka video k'umuntu wari Bunyantenge aragiye, umutekano urahari, yaba dusubiye za Nyabibwe, za Shanje hariya muri za Ntuza, za Karehe, za Kamatembe, nangwa se Abanyesesero ngo hariya tuje za Rugari, abaturutse Jomba, Ibunagana, Kabindi, za dusubiye Masisi, za Matanda, Ikaruba, za Kagundu, Bibatama haragendwa, za Rutiba, dusubiye Rucuru, za Kinyamahura, za Karambi, za Imugora, haragendwa.
murudie nyumbani, rudi nyumbani, murudi nyumbani. Mu Gisiza haragendwa, i Busanza haragendwa, Nyamirima ubu haragendwa, za Buganza, za Nyaruhange, dusubiye no muri Bwito, yewe za Kiyeye, dusubiye muri Rucuru, za Gatwiguru, Ikibumba haragendwa, mu Munigi ubu haragendwa, Bambiro haragendwa, abahunze baturutse za Kiyeye, za Kizimba, za Nyamirazo, Ikebumba, za Mugano, mu Mudugudu, za Gatsira n'ahandi ubu haragendwa. Ubwira ko muhumure, igihe kirageze, igihe cyo kurya impungure ya kawunga, igihe kigiye kugera, mujye gusarura amasaka, ibishyimbo, ibigori, imineke, ibisidirida, amabungu, amanyangwa. Hari undi kubivuga ko hitamva bikumbuye we ngo igisidi urabona igisidirida, amateke ya amateke y'imahanga, amateke y'imahanga. Aho hantu ndahabakumbuje, muhakumbure, mwitegure gutaha, kuko ubu amahoro arahari, kandi twizere ko mu minsi mike byose bigiye gukemuka, n'ibibazo bya politiki ya Kongo ikagira amahoro, hanyuma abahinga bagahinga, borora bakorora, hanyuma ubumwe bugasakara mu gihugu hose. Murakoze rero, kari ka bonisi nari nongereye kugira ngo mbakumbuze buriya butaka bwa Bwito, ubutaka bwa Bwisha, ubutaka bwa Oso, ubutaka bwa Gishari, za Mokoto, za Gicanga, Burungu, muri Ntaringi, yego hose, ngira ngo muhakumbure, kuko harahari ni wanyu, ni wanyu nkuko tubivuga muri Ngara Mboka na Bino, mu Chiluba, Kivu jitunga jetu, yaba mu Gikongo ni Kivu insina beto, Kivu ni nchi yetu. Kwenye wanasikia Kiswahili na mkuwe fier, très fier ya kuwa watoto ya Kivu, iwe Nord iwe Sud, watoto ya Kalehe, watoto ya Minembwe, watoto ya Bijombo. Mujitayarishe kurudia kwenu. Mungu atasaidia, kwa siku kidogo njia zitafunguliwa. Murakoze cyane rero, mwari kumwe na Oxygene ubakunda cyane. Mwese ndabahobeye, yambi nyinshi cyane. Tuzakomeza kubagezaho ibyo mu karere n'amateka nkuko mwari musanzwe mu bituziho. Mutubabarire kuba cyari igihe kirekire tutabonana, hari mu nshingano zindi zitandukanye n'imibereho ya buri munsi, amashuri, akazi n'ingendo zitandukanye, ariko Oxygene nagarutse. Ubwo bya update byo no butaha. Uyu munsi kwari kubahereza image y'umutekano na image ya Sovo la RDC, iriya mpuzamashaka ihagarikiwe na Joseph Kabila mu rugamba arimo na Tshisekedi. Murakoze cyane, na ubutaha, bye bye, bizu.